Otavalo informa. Iskun punja, chunga punja, shinallata, chunga shuk punja, Julio Quilla chayamurka, alkukunata, misikunata hambishpa, pusa pacha tutamanda kallarishpa. Kay ruraytaka paktachimujo, municipio uku, shinallata, Fundación de Protección de Animal, Ecuador, capítulo Imbabura ukundi. Paykunapa yuyaykanmi, wasi wiwakuna ama unguikunawan wacharichu. Kay paktachingapaka musurishkami kan, kimsa chunga picha waranga dolarkuna. Ñukanchik markapi kay villachita ruramujumi, wiwakunata hambi cooperación de World Best uku, Washington llaktamanda, shinallata kulkita kuhun Fundación Brigitte París, Francia mama llaktamanda. Kay llaktamanda shinallata karu llaktamanda chunga sukta wiwa hambikuna kay ruraykunata paktachimunajo. Municipio ukuka yana pagrimujumi ishkay waranga iskun patsak dolarkunawan kay villachikunata paktachingapaka. Esta campaña se está coordinando con PAE y se va a realizar de manera gratuita. Es para todas más bien se invita a toda la ciudadanía para que participen en este evento. Ashtawan villachikunataka chaski ushangichimi kay yupaykunaman kayachispa 082 510 256. Otavalo, Alcaldía Ukumanda, ruraykunata paktachinchi.